Salamat, hindi makilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. RPN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda, DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Nako, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan labas sa kagat ng lamok. Sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Diyos ko, sa panahon ngayon, may mahihiraman pa bang walang interes? Girl, extended ang walang interest promo ni Amlo Willier! ML Willier, walang interes pa more! Extended ang zero advance interest promo sa first month ng ML Quick Cash Loan Prenda transaction mo. Open para sa first-time or existing customers with active Prenda and other pawn shops willing maglipat Prenda sa ML Willier during the promo period. Promo runs from August 15, 2025 to October 15, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 233357, Series of 2025. Nakagat ka sa ayam? I-Ravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. Agkusira reliable professionals. Barato asin dekalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Sadi na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinandinho, Arani Sayusan. Sa mahigit 15 taong paglilingkod, libo-libo na ang mga natulungan, mga estudyanteng nakapagtapos na ng kanilang pag-aaral, mga maliliit na negosyante na itaguyod ang kanilang pagnenegosyo. Zero hospital billing para sa mga may karamdaman. Patuloy ang ating pagpupunyagi para maiahon ang ating mga kababayang nasa laylayan. Sa tulong at paggabay ni Ina, sama-sama nating harapin ang bukas na may pag-asa. Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, Congressman Alfredo Pilo Garmin Jr. at ng buong Ako Bicol Party List, Viva Madre, Viva Nuestra Señora de Francia. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con, gamit ay may bango ng salibong bulaklak.
Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat-Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng sandibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguanin germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panaya pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal arog kan kabilya, angle bars, asing iba pa tasigon sa mga eksperto nakabarato kaman sa presyo alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido kaya sa Ngo & Sons ang materyales mo nakasunod sa Philippine Standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sad kununyan. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat-Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak.
Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang RPN DZKI ang nagpapaabot din pasasalamat sa samuyang major sponsor para sa live coverage kan traslasyon asin fluvial procession kiinang Peñafancia asin El Divino Rostro. Happy Up Spa and Massage, Limars Hotel, Iriga City, San Nicolas, Iriga City, Ligao City, Legazpi City, Sorsogon City, and Nabwa, Camarines Sur. Happy Up Spa and Massage is open for franchising. Contact 0960-466-3315. FB page, Happy Up Spa Franchising. Hali sa Happy Up Spa and Massage. Viva El Divino Rostro. Viva la Virgen. Ang Peña Francia coverage sa tudman sa Indokan mga minasunod na sponsor. Jose Manrique Uralio, San Isidro, Erga City. Honorable Christian Etchepari, Vice Mayor, Buhi, Camarines Sur. Honorable Jason Zuelo, Punong Barangay, San Isidro, Erga City. AG Recto, Medical and Industrial Gases. Edison Recto, Proprietor, 124 Crisine Street, San Francisco, Erga City. Salcedo, Gravel and Sand. Cesar Atas Salcedo, Proprietor,
care of Win Salcedo Aguilar, San Vicente Sur, Eriga City. Engineer Ares Hermoso, PIP Engineering District, DPWH, Santa Teresita, Baao, Camarines Sur. Honorable CYB Malasarte, Municipal Councilor, Baao, Camarines Sur. Nakings Paul Water Repelling Station, owned and managed by Ani and Polly Bagapuro. Architect Sopronio Sani B. Maestrado and family, San Roque, Eriga City. Honorable Jonathan Cuyahon, Vice Mayor, Baao, Camarines Sur. Jerry Navarez, Chief Land Transportation Officer, Ligao City, Albay. Bicolandia Aluminum and Glass Supply, owned and managed by Mr. and Mrs. Arnel and Helen Tan, San Miguel, Eriga City. Anita Tirao, San Francisco, Eriga City. RPN DZKI Radio Ronda liwat mahatod kan special live coverage kan traslasyon procession fluvial procession the Peña Francia Fiesta live coverage 2025. Ang sa tuyong major sponsor, nagpapasalamat man ang sa indang familia sa mga biyayang nakamtan. Madam Felisa Timonay and family, Michigan State, United States of America, and San Nicolas, Irigas City. Siringman, nagpapasalamat man ang mga minasunod na individual, minor sponsors sa gigibuhon na Peña Francia coverage. Barangay Kagawad, Eugene M. Bagapuro and family, San Nicolas, Irigas City. Caldi's Kitchen, owned and managed by Joshua Sierrano and family. Ateneo Avenue, Barangay Bagong Bayan Sur, Naga City. Bubalab Food Services, care of Richilda M. Baluca. Extension B, C&B Circle Mall, Liwasang Kalayaan Avenue, Marikina City. Mr. and Mrs. Rodrigo and Editha O. Martinez and family, San Nicolas, Irigas City. Viva la Virgen, Viva el Divino Rostro. RPN DZKI Iriga 1332 kHz on your AM band joins this joyous celebration of Peña Francia Fiesta with this year's theme, Our Lady of Peña Francia, Mother to All, coinciding the 143rd Feast of El Divino Rostro and the 315th Feast of the Solemnity of Our Lady of Peña Francia. The whole coverage of events and activities for the week-long celebration will be brought to you live through the broadcast facilities of this station with the following sponsors. SJ Water Refilling Station, San Jose Nabua, Camarines Sur. Luis P. Longasa and family, San Francisco, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Chito and Baby Cañeso and family, Jose C. Benjamin, Anchorage, Alaska, USA. Architect Alvin Alba Bilyan, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Tubig Nabua, care of Engineer Philip Bitao, Branch Manager, San Francisco, Nabua, Camarines Sur. Mrs. Vilma Oliva Avicia and family, Mrs. Cherubi Taday and family, Mr. and Mrs. Banjo Vargas and family, La Anunciacion, Irigas City. Mr. and Mrs. Jose and Dinita Narabal and family, Irigas City. Traves and Rodita Sergio Maclelan, Santo Domingo, Irigas City. Mrs. Cora Malate Rimpillo, Doña Leonida Street, San Juan, Irigas City. Mr. and Mrs. Arnold Arroyo and family, Banao, Irigas City. And Reception family, care of Mario G. Recepcion, Tubas, Nabua, Camarines Sur. To our valued sponsors, may the grace of this celebration and the blessing of the Lord be with us always. Ang RPN DZKI ang minapaabot din pasasalamat sa samuyang mga sponsors para sa live coverage kan traslasyon as in fluvial procession kiinang Peña Francia as in El Divino Rostro. Ngo & Sons Trading and Industries Incorporated, San Roque, Irigas City.
Masuso Spring Resort, Pool 2, San Isidro, Iriga City, owned and managed by Boboy and Milet Robles Moralio. Multi-brand distributor, San Roque, Iriga City, care of Richard Bunacua. Iriga Metal Forming, San Jose, Iriga City. Hoop Life Sports Apparel, San Isidro, Iriga City, care of Anjo Robles Moralio. Iriga Joe Auto Supply, San Miguel, Iriga City, care of Michael Ngo. Audals Trading, San Miguel, Iriga City. Zion Castiel Hotel and Reception Hall, Masuso, San Isidro, Iriga City. AMC Calleja Upholstery Supply and Repair Shop, San Miguel, Iriga City. Francie Emporium and Texway, San Roque, Iriga City. Charms Beauty Lounge, Ortega Street, San Roque, Iriga City, care of Nick Charmaine Bronjal Alfilor. MBA Aris Digital Studio, Chima Building, Ortega Street, San Roque, Iriga City, owned and managed by Miss Menchi Bagaporo. Shakey's, Iriga, San Roque, Iriga City. Segera Technological Colleges Incorporated, Francia, Iriga City. Julio Victor Marlo Segera, School President. Burias Gas Station, located at Buhi, Pulangi Road, Zone 3, San Isidro, Buhi, Camarines Sur. Iriga Shell House, Camarines Sur Eye Center, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, and Plaza Medica, Naga City, for best medical and surgical eye care in Camarines Sur, founded by Dr. Mark Padua Meneses, Ana Bueno, physician and board-certified ophthalmologist. Egay Catering Service, San Nicolas, Iriga City, care of Miss Egay Singh. Papermark, San Francisco, Iriga City. Fruits Coca, LCC Lobby and Iriga Plaza, Drew Valier, sole proprietor. SN Hovey Engineering Services, San Nicolas, Iriga City, care of Engineer Sunny and Magnolia Hovey. Ate Reyes Salon for men and women, ground floor, AF Building, San Miguel, Iriga City, owned and managed by Genevieve Reyes. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa, second floor, SLT Building, San Roque, Iriga City, and San Francisco, Iriga City. Vet Zone Animal Clinic, door number 3, Benitungo Building, Maharlika Highway, San Nicolas, Iriga City. Lourdes Hospital, San Roque, Iriga City. Cornelia Montessori Mariners Village, Mr. Chito Beridico and Attorney Gladys Misola Beridico, Santa Lucia, Magarao, Camarines Sur. All-in-one convenience store, grocery and payment center in front of Iriga Central School, San Nicolas, Iriga City. Sell milk tea, iced coffee, and student rice meal at very affordable prices, owned and managed by Bembo and Coli Oliva. Aim Smile Dental Care Center, Zone 7, National Highway, Santo Domingo, Iriga City, owned by Dr. Alexa Isabel Monje Gonzalez, dentist. Mr. and Mrs. Roger and Lilibet Bagalaksa and family, San Francisco, Iriga City. Mr. Jose M. Altesa and family, San Nicolas, Iriga City. Engineer Roger Sorilla Dasa, San Jose Nabua, Camarines Sur. Licensed Civil Engineer, Licensed Real Estate Broker and Appraiser. CP number 0998-990-5521. Salamat po sa Indoga Boss. Viva El Divino Rostro. Viva la Virgen. Ang RPN DZKI ang nagpapaabot din pasasalamat sa samuyang major sponsor para sa live coverage kan traslasyon as in fluvial procession Kinang Peña Francia as in El Divino Rostro. Happy Up Spa and Massage, Limars Hotel, Iriga City, San Nicolas, Iriga City, Ligao City, Legazpi City, Sorsogon City, and Nabua, Camarines Sur. Happy Up Spa and Massage is open for franchising. Contact 0960-466-3315. FB page, Happy Up Spa Franchising. Hali sa Happy Up Spa and Massage. Viva El Divino Rostro. Viva la Virgen.
Sa mahigit 15 taong paglilingkod, libo-libo na ang mga natulungan, mga estudyanteng nakapagtapos na ng kanilang pag-aaral, mga maliliit na negosyante na itaguyod ang kanilang paglilingkod. Zero hospital billing para sa mga may karamdaman. Patuloy ang ating pagpupunyagi para maiahon ang ating mga kababayang nasa laylayan. Sa tulong at paggabay ina, sama-sama nating harapin ang bukas na may pag-asa. Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, Congressman Alfredo Pino Garmin Jr. at ng buong Ako Bicol Party List, Viva Madre, Viva Nuestra Señora de Peña Francia.